Шубашкарда хевте сарачасен реабилитация центрінше ыры эшті вакансен шылдалық не үшреш. Социалы волонтерсен школе пухыннесене чын-чын уяв барнелері. Оксана Баскакова қаласа кытардать. Ку центрда жазем ширым бір гун сывлықне ширепледеші. Шак вақытра візем тыванезем сыртун сықлашы, келезіне де каясы келет. Уяв земиртерне вара жазыне хавғаландарать, комолезіне жеклет. Вунду хурмыш шкулдан нума келеш волонтерсым. Візем дада пужалы бада келмеші, візем барнезем бегелеш, ажызыне савандараш, выезем вылятараш, концертсем кадардаш, мастер-классем ертереші, ажызыне пиде интереслі жав мастер-классыне. Менде болен шеннезем, ябалазем дума вренеші. Республиканы шлев тада социалы хүделев министрын шумен Лариса Арсентьева пухыннесене ыры эшті вагансен шулдалы гебе саламларе. Чывашкенре аллы бине яхын волонтер пулныне білдерджі. Центрды ыргомалах акциясене худшынаган предприятисене тав жирывезем барса числаре. Реабилитация центра волонтерзен твады отряджебе тачышығын одыдать. Кунда пәреш пушта ыры тавагансем зырыртмеш. Везем түрлі акцибе уяв ергелеме бұлыжашы. Еврлару дырывалек на ажаземшын чын-чын юлдашсен бұлашы. Ибір күнда хираджаба, сашын каятлы. Біріміш құт выртмас бір. Час-часақ волонтерзен келзегашы. Ибір выртна вғытра, егерне ғушынча уже иккеміш құт келеші өзім. Кучинешсем ғарашы, лайық настроение ажазын. Пурде келжет өзіне. Волонтерзен же лайық ябалады жүшлай. Ыры дуны ырыбақ таврына теші. Шавамбада волонтерзен юхыме анлыланзақ пырать. Уяв ғышын хастарзем шавразы дельдавра пуштарынза тілевзене сүтсе явреш. Чывашкенгаларын Вали Оксана Баскакова, Илья Петров.